Da iawn I chi gyd a chroeso I roedfa foreol. It's lovely to see you all, members, friends and visitors. We have a number of visitors this morning. Lovely to see you from Randir Mwyn to America and all places in between. Felly mae'n hyfryd I weld chi gyd a chroeso cynnes I roedfa and hope we have a blessing of being together and worshipping together. Ac fe ddechreuwn ni nawr gyda'n hemyn agoriadol 331, 331. Pa le, pa fodd dechreuaf oliannu'r Iesu mawr, olreinio'i ras ni fedraf mae'n llenwi nef a llawr. Yn feidrol ydyw'r ceidwad a'i holl drysorau'n llawn. Di derfyn yw ei gariad, di fesur yw ei ddawn. 331. Dawr y darlleniad y bore yma o lythyr Paul at Titus. Paul's letter to Titus, and if you turn to page 609 in your bilingual testaments, you'll be able to follow the reading there. I'll read in Welsh. Paul's letter to Titus. He says some
I'd say, quite disparaging things about the people of Crete. Well, it's not actually he who says them. He's misquoted. He is quoting what fellow Cretans call the people of Crete. And you'll see later in the reading that it's quite disparaging, but whatever, we'll come to that later. Felly, llythyr Paul at Titus. Paul, gwas Duw ac apostol Iesu Grist sy'n ysgrifennu yn unol a ffydd etholedigion Duw a gwybodaeth o'r gwirionedd sy'n gyson a'n crefydd ni yn seiliedig yn y gobaith am fywyd tragwyddol. Dyma'r bywyd a ddawodd y di-gelwyddog Dduw cyn dechrau'r oesoedd. God who never lies, y di-gelwyddog Dduw. A dyna'r thema fyddai'n aros gyda ge am ychydig nes mlaen yn yr oedfa. Ac hefyd yn ei amser ei hun a ddatguddiodd ei air yn y neges y bregethir. Ymddiriedwyd y neges honni mi ar orchymyn Duw wrth dy adael ar ôl yn Creta. Oedd i ti gael trefn ar y pethau oedd yn aros heb ei gwneud, a sefydlu heniriaid ym mhob tref yn ôl fy nghyfarwyddyd i ti. Rhaid i heniriad fod yn ddifau yn ŵr i un wraig a'i blant yn gredinwyr, heb fod wedi ei cyhyddo o afradlonedd nac yn afreolus. Oherwydd rhaid i arolygydd fod yn ddifau ac yntau yn oruchwiliwr yng ngwasanaeth Duw. Rhaid iddo beidio a bod yn dra hais, nac yn fyr ei dymer, nac yn rhy hoff o win. Dwi'n licio hwnna, dwi ddim yn gweud bod e ddim i hoffi gwyn, ond ddim yn rhy hoff o win. Nac yn rhy barod i daro, nac yn un sy'n chwennych elw anonest, ond yn lletigar ac yn caru daioni, yn ddisgybledig, yn gyfiawn, yn sanctaidd, yn feistr arno'i hun. Dylai ddal ei afel yn dyn yn y gair sydd i'w gredu ac yn gyson ar hyn y ddysgur, mwyn iddo fedru annog eraill a'i athrawiaeth iach a gwrthbrofi cyfeiliornad a'i wrthwynebwyr. Oherwydd y mae llawer ac yn arbennig y credinwyr Iddewig yn afreolus ac yn twyllo dynion a'i dadleuon diffaith. Ac fe ddylid roi taw arnynt, pobl ydyn sydd yn tanseilio teuluoedd cyfan trwy ddysgu iddynt bethau na ddylent ei dysgu, a hynny mwyn elw anonest. Dywedodd un ohonynt, un o'i proffwydi hwy ei hunain, celwyddgwn fy'r Cretiaid erioed, anifeiliaid anwar, bolrwth a diog. A mae'r dystiolaeth hon yn wir, am hynny cyrrydda hwy'n ddidostir mwyn ei cael yn iach yn y ffydd, yn lle bod ei bryd ar chwedlau Iddewig a gorchmynion pobl sy'n troi cefn ar y gwirionedd. I'r pyr, y mae pob peth yn bir, ond i'r rhai llagredig a di-gred, nid oes dim yn bir, y mae ei deall a'i cydwybod wedi ei llygru. A maent yn proffesu i bod yn adnabod Duw, ond ei wadu y maent a'i gweithredoedd. A maent yn ffiaidd ac yn anifydd ac yn anghymwys i unrhyw weithred dda. Chwanegau Duw i fendith at y darllen a'r gwrando hefyd o'i air. Ac fe ganwn ni, gyda'n gilydd unwaith eto, rhif yr emyn 710, 710 geiriau cyfarwydd elfed, arglwydd Iesu, disgym gerdded drwy y byd yn ôl dy droed, chollodd neb y ffordd i'r nefoedd wrth dy ganlyn di erioed. Mae yn olau ond cael gweld y wyneb di, 710. Oh,
Cyfle ni nawr I droi at Dduw mewn gweddi. Let us turn now to God in prayer. Cydweddiw. Duw a thad ein harglwydd Iesu ni wedi dod ata ti ar draws y blynyddoedd gan ofyn yn gyson ar ei ti roi ni ein bara beunyddiol. Dyna'r geiriau cyfarwydd o weddi'r arglwydd y byddwn yn adrodd neu'n canu yn gyson ym mhob oedfa. A diolchwn I ti, I ni'n diolch I ti o'r newydd y bore yma, am y ffordd ryfeddol y rwyt yn darparu ar ein cyfer ni. Lord God, you have taught us through the life and work of your Son, Jesus, that our neighbors are not just those who live next door or those who live nearby, but rather everyone everywhere, the world and humanity as our fellow neighbors. And help us now this morning as we remember Christian Aid Week, which has been, and this coming week, the special message we received as well last Sunday, on the Sunday that we noted as our Christian Aid Sunday. We pray for our world and our neighbours near and far. Ac wrth I ni ddiolch am ein digonedd ni, pob yr un ohonom ni yng nghanol ein digonedd ni. I ni meddwl ac yn gweddio am rhai sydd yn eithriadol fyr o'n breintiau amlwg ni. I ni'n cofio am y rai hynny sy'n wynebu newyn a digartref, a sawl sy'n dioddef, a fiachydon a heintiau creulon. A sawl sy'n dioddef o ryfel a thrais, sy'n ni'n cofio yn arbennig yn ystod y cyfnod yma am bobl Ukraine, ond hefyd am nifer o wledydd eraill. Yn dy drigaredd, cliw ein gweddi nawr ar ran ein byd, cofia deulu poen o Iesu. Ym mhob loes, golau'r groes arnynt fo'n tywynu. Ymestyn tuag at bawb yn ei hangen nawr y bore yma. A par iddynt deimlo nawr bod na rywrai yn meddwl amdanyn nhw ac yn gweddio drostyn nhw. We think of those victims of injustice throughout the world, those who live in poverty, some facing starvation, those who have no roof over their heads, those who live in countries and regions ravaged by war and conflict. And as we remember them now and pray for them, teach us to respond as we ought and to reach out to a troubled and divided world, recognizing the call of our neighbor, whoever he or she may be. I ni'n gweddio dros bob asiantaeth yn ein byd ni sydd yn gweithio mwyn lleddfu ychydig ar ei dioddau nhw, ac yn enwedig cymorth Cristnogol fel soniwyd eisoes. A bobl hynny sy'n falle darparu pethau angenreidiol fel dillad, gofal nyrsio a meddyginiaeth, addysg a hyfforddiant. A phar i'n unne hefyd I achub ar bob cyfle I wneud ein rhan fach ni I gario baich ein brawd. Roi mi nerth, medde'r emyn, roi mi nerth I wneud fy ran I gario baich fy mrawd, I weini'n dirion ar y gwan a chynorthwyo'r tlawd. Help us this morning, O Lord, to realize that whatever divides us as a world and as a society, there is much more which unites us. And that beyond our differences, there lies a common humanity which binds us all together, people of your creation. Ac wrth I ni feddwl am eraill, a fe gofiwn ni fel arfer am nifer o deulu ffydd yma yn Eglwys Gymraeg Canol Llundain, sydd angen ein gweddiau nawr. Fe weddiwn drosom ni ein hunain hefyd.
a chyflwynwn ein hunain i ddofal tynner yn awr. Dau safwn dyfendith ar ein hoedfa, ar ein ymgynnull ynghyd a gyfynwn am dyfyddeiant am ein holl ddiffygion, amlwg ac anamlwg. Gwrando ar ein gweddiau, ar agora, ar ein dwysyfiadau, am ein bod yn gofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist ei hun, yr hwn a ddaeth i wasanaethu eraill, a roi ei hun yn aberth dros eraill. Amen. Wel, croeso cynnes iawn i aelodau, cyfeillion a ymwelwyr ein hoedfa o bore yma. Very warm welcome to everyone to our morning service. A ni'n ddiolchgar iawn i'n gweinidog am ei arweiniad ac yn awyddus i wrando ar ei genedwri bore yma. A diolch yn fawr hefyd i Will am ei gyfraniad pwysig wrth yr organ. There'll be no evening service today as there is a gymanfa ganu organised by the Presbyterians in Clapham Welsh Chapel at 5 o'clock. The conductor is Edward Rhys-Harry, a croeso i y bawb ymuno. Dydd Sul nesaf bydd yr oedfawon yn dilyn y patrwm arferol gyda Rob wrth y lliw am 11:06 gyda chylch trafod am hanner awr wedi 4. Fel arfer a ddydd Mercher ym hanner dydd bydd oedfa fer yn y neuadd islaw gyda the a sgwrs i ddilyn. After the midweek service, the next Glyn Lang Memorial Organ Recital will take place this Wednesday, May the 18th, at 1:05, with Hugh Crook, who is the organist and director of music at St Mary's Mortlake, performing. Dydd Sul diwetha cawsom oedfa arbennig am waith cymorth Cristnogol ac fe wnaethom gasgliad arbennig ar gyfer yr elusen. If you haven't had a chance to contribute to Christian Aid during Christian Aid Week, it's not too late to do so. There are special envelopes in the lobby
for our contributions, and our treasurer is more than happy to receive them so that we can send our collective donation as a church to the charity. Dydd Sadwrn, Mair 8 bydd trip y gymdeithas i Gaersallog. Yn gadael Waterloo am hanner awr wedi 9 a dychwelyd am hanner awr wedi 5. Os chi am ragor y fanylion, fe gewch nhw wrth rob. So that's our Saturday afternoon society trip on May the 28th to Salisbury, leaving Waterloo at 9:30 and returning at 5:30. Cofiwch ddod lawr i'r neuadd i cael te a chyfle i gymdeithasu. Mae mugs newydd gyda ni, gyda llun o'r capel arnyn nhw, byddwn ni'n defnyddio nhw, ond hefyd maen nhw ar werth am 10 punt yr un. Ac yn awr, fe ddawn nhw amgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch yn fawr. Ein roddion a ddagwn i ti arglwyddiwr, a diolch am dderbyn yn goshonodd stwr, yn llawen y gnawn ein haddined anghyd, i roi ein tystiolaeth i ti anna byd. One little correction to Anne's announcements. Although I'd put 9:30 on the poster for the trip, if you do arrive at 9:30, you would have missed the train. Because I hadn't checked the times, but it's the 9:20 train from Waterloo, so we'll be meeting at 9 o'clock in Waterloo for those who are coming to Salisbury. But if you do turn up at 9:30, you can catch the next train and meet us there. Ond 9:00 byddwn yn cwrdd yn Waterloo. Diolch am awr. Felly, fe ganwn ni nawr gyda'n gilydd unwaith eto, rhif 84, 84, o arglwydd ddiw ragluniaeth ac iachawdwriaeth dyn, tydi sy'n llywodraethu y byd ar nef dy hun, yn wyneb pob caledu y sydd neu eto ddaw, dod gadarn gymorth i mi, i lechu yn dy law, 84.
digelwyddog Dduw, God who cannot lie. Dyna'r geiriau a ddarllenwn ni ar ddechrau'r oedfa yn y llythyr bach hwn a sgrifennwyd gan Paul a Titus. I fod yn llythyr byr iawn, mae'n llawn o gynghorion gwerthfawr a doeth iawn. Paul's letter to Titus. It's one of the shortest books in the Bible. But despite its brevity, only 3 short chapters. And you'll be able to read that this afternoon when you go home. That's your homework this afternoon. Only 3 short chapters. It's full of little gems of verses, including these words at the very beginning of the letter, God who cannot lie, a digelwyddog Dduw. Now, can I ask you a very personal question? You don't have to answer me. Have you ever told a lie in your life? Dear me. Do you know, we try to justify ourselves sometimes, don't we? Any little untruth, we say, oh, a white lie. I had to say a little white lie, but I'm sure we've all got to admit, if we're truthful and not telling lies, that we might all have told a little lie at one time or another. A chi mo gyda'r oll sy'n digwydd yn y byd, yn ewedig yn y byd gwleidyddol, na i ddim dechrau, yn y byd gwleidyddol, mae'n teimlo fel sa pawb yn raffu celwyddau o hyd ac o hyd. Ond yw e? Dear me, it does seem that we live in an age and a world full of untruths. Let's put it like that, to be kinder. Full of untruths, from politics to commerce and business, the world of banking and finance. We hear of all kinds of cover-ups, don't we? Cover-ups and conflicting versions of the truth. If you've ever heard such a thing, how can you have a conflicting version of the truth? Is either the truth or not the truth. But hasn't it always been the same to a certain extent? I say we live in a time like that. Dyw e ddim yn ddi I gyd, cofiwch. Naw, ar y teg, mae yna rai a diolch I Dduw amdani nhw, sydd yn onest ac yn gydwybodol yn ei gwaith ac yn ei safleoedd nhw mewn bywyd cyhoeddus. Diolch amdani nhw. It's not all lies and corruptions by any means. And thank goodness, I say, for some people who are genuinely honest and truthful in their business and financial and political dealings. And one of God's great purposes, isn't it, in life in general, in the world, is to drive lies and falsehoods out of the world. And shouldn't we, as professing Christians, shouldn't that be our purpose as well in life? And what I'd like to do this morning is to remind us all of a few things which will hopefully confirm our confidence in the fact that God is a God who cannot lie. Mae'n amhosib iddo wneud. Y digelwyddog Dduw, fel mae'r adnod yn dweud. Yn gyntaf, gadewch I ni geisio nawr I danlinellu y gwirionedd. Let's prove the truth of these words to begin with. And what better place to start with than the scriptures themselves, what we read. If you turn to the book of James, another lovely book, a short book, the book of James, we read, remember the verse of every good and perfect gift being from above, coming down from the Father of lights. I preached on that a number of weeks ago. The Father of lights, with whom there is no variation or shadow of change. Ni pherthyn na chyfnewid na chysgod troadau'r hod. And the whole scriptural idea of God couldn't possibly allow him to lie, could he? Meddyliwch am eich syniad chi o Dduw. Beth yw eich syniad syml falle chi o Dduw wedi creu yn eich meddwl eich hunan? What idea have you formed in your own mind of God? I'm sure you'll find that it's utterly inconsistent that he should lie, should be a liar. Could you love, worship, honor, and obey a God who lies?
Honesty is the best policy, medda'r Sais. Dyna un o ddywediadau cyfarwydd yn y Saesneg. Because what motive could God have for lying? Now, I've hinted at the fact that all of us might have well told a lie at one time or another. And when any human being tells an untruth, it's usually either to gain something, isn't it? Or to portray oneself in a better light. O, nid fi wedodd hwnna, nid fi nath hwnna. Yeah? What could God possibly gain from being untrue? The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world, and all that dwell in it. He couldn't gain anything more. There's no point in lying. Ond yn fwy na hyn oll, onid yw'r ffaith I fod wedi anfon I fab Iesu i'r byd yn profi'r ffaith I fod yn driw ac yn ffyddlon i'w air. In the fullness of time and according to his ancient promises. Wasn't the birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ the greatest and most glorious proof of the truthfulness of God? He was true to his word. Dyma wirionedd yn wir. Herein is truth, and perfect truth at that. Although at times, of course, we might be racked with doubts and fears, we may feel that he's left us, we may feel that he's not true to his word. But then let's look, secondly, at the breadth and the expansiveness of the meaning of these words. Ehangder, ystyr y geiriau yma, y digelwyddog ddiw. God who cannot lie. Whenever we're told in the Bible that God cannot lie, there's usually an idea of something unchangeable, totally unchangeable, fixed, solid, immovable. Cyfamod cadarn Duw, chi'n cofio hen emyn yn y Gymraeg. Ni sifl o'i le, nid ie a nag yw, cyfamod gwir, gwirionedd, cyfamod gwir, ni chyfnewidir chwaith. Whatever God has decreed in his divine purpose, it's never changed. Having said that, without contradicting myself, we do read in Scripture, and we mentioned this, in fact, on Wednesday, on our Wednesday midweek meeting only last week. We looked at the story of Jonah and the whale. There are several instances when God apparently did change his mind. You remember he was going to destroy Nineveh. Then they repented, and he changed his mind. But you know, the old Puritans used to say, and without sounding again as if it's a cop-out clause or a get-out-of-jail card, God may will a change, but he cannot change his will. Yeah, I like that. He may will a change, but he cannot change his will. Does dim modd I ni ddweud am lyfr Duw, ynddo fe? Fel gallwn ni ddweud am lyfrau'r byd hwn, mae'r hyn llall ag arall wedi ddiddymu bellach, mae di profi'n ffals. Na, allwch chi byth a weid ni am y Beibl. Mae wedi aros o hyd ac o hyd ar hyd y canrifoedd. Yn wir, a dig of newid. The laws and the prophecies of God, they're as fresh and as new and as forceful and full of vitality today as they've ever been. Since the day they were written down, they are as true now as they've ever been. And as God is true to his law and prophecies, he's also true and faithful in his promises to us. A chi mo bob hyn a hyn fe gewch chi bobl sydd am ddilorni a bechanu a cheisio gwrthbrofi'r Beibl. Yndos, mae digon ohonyn nhw, gewch chi lyfrau a meddylwyr sy'n dod o bryd i'w gilydd a gwrthweid y cyfan. A chi mod, dwi ddim yn deall I raddau mewn gwirionedd pa mae rai Cristnogion a phobl o gred yn becso cyment am y bobl mewn gwirionedd achos mae wedi digwydd ar hyd y canrifoedd, ynddo e? A mi fydd yn digwydd eto i'r dyfodol. But you know, whatever shape or form the attacks on the truth of the word of God may take, you can be assured of one thing.
it'll stand up to them all. It always has and it always will. And my final point this morning, a di-gelwyddog Dduw, God who cannot lie. How then should we act towards a God if it's true that he's a God who cannot lie? Rhaid, felly, ein bod yn credu ynddo fe. Wedwn ni. Surely, if it's true that God cannot lie, it must be the natural thing to believe him. I can't resist that simple conclusion that we must believe him. Would anyone subscribe this morning to the notion that God is a liar? Dear me, it almost feels and sounds like blasphemy for me to say such a thing. Ynddo fe? Fel dwi wedi sôn yn barod, ein bod ni weithiau yn ame I bresenoldeb a'i gonsern amdano ni o bryd i'w gilydd. If God has sent Christ into the world and has told me to trust in him, it's my duty to trust Christ because God cannot lie. And as I say, that doesn't mean that I never doubt or question. Of course, we all do. To the contrary, but when I am unbelieving or disbelieving, there is a difference between unbelief and disbelief, isn't there? Disbelieving, when I have doubts, and the very fact that God cannot lie, it should be my rock and comfort, bring me back, as it were, to the fold, bring me back from my wandering, the fact that God cannot lie. Mae Ioan yn rhoi'r peth yn eglur iawn I ni yn y bumed benod o'i lythyr cyntaf pan mae'n sôn fel hyn. A mae gan y sawl sy'n credu y mab Duw y dystiolaeth ynddo'i hun. Whoever does not believe God, John goes on to say in his letter, whoever does not believe God has made him into a liar. God, that is. It's as if you're saying, well, Christ isn't able to save me. Therefore, I won't trust him. I don't believe God's promises to me. I don't believe that he's sincere and truthful in his invitation for me to come to Christ. Ai dyna'ch agwedd a'ch meddwl chi y bore yma, gwedwch? If you ever find yourself in such a state of mind, pray to God, the Holy Spirit, to impress on you the truth of these words. The God who cannot lie, a di-gelwyddog Dduw, ac i'r di-gelwyddog Dduw hwnnw, a bo'r gogoniant nawr ac am byth. Amen. Ac fe ganwn gyda'n gilydd, we sing to conclude our morning service. 791, 791 ac un. Eto, un o'r hen ffefrynnau, yn ffefryn gan lawer, dwi'n credu, geiriau cyfarwydd Rhys Nicholas, tydi, a wnaeth y wirth o Grist fab Duw, tydi, a roddais dim I flas ar fyw. Fe gydiais dynof, drwy ysbryd glân, yn I allaf, tra bwyf byw ond canu'r gân. Rwyf heddiw'n gweld yr harddwch sy'n parhau, rwy'n teimlo'r ddwyfol ias sy'n bywio cau. Mae'r Halleluia yn fe enau di, a roddaf Iesu fy mawrhad I ti. 791. Tydi a wnaeth a wirth o Grist fab Duw, tydi a roddais
ni roi ein gofal nawr i'r arglwydd. Let us commit ourselves to God in prayer. Mae'r Hallelujah yn fe enau di a roddaf Iesu fy mawrhad i ti, ac yn awr bydde di ras ein harglwydd ni Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân i aros gyda bob yr un ohonom ni, ac i weithio ynom ni a thrwom ni, o'r awr hon hyd yn oes oesoedd. Amen.